rumah Tuhan, salam Yerusalem, damai Bandung. Dari aku sepi pintu gerbangmu, Maria ukurku, kedistas tanahmu. Salam Yerusalem, damai Bandung. Yerusalem utama, jiwe cibana, kerina masuku, berkat merakuji. Salam Yerusalem, damai Bandung. Tuhan Engkau mulahi aku, janai kalinin aku. Tuhan Engkau mulahi aku, janai kalinin aku. Pujimin Tuhan alukul capi, andekan landen pujin man bana, hembuslah tanduras terompet, arsurak laman Tuhan rajanta. Tuhan Engkau mulahi aku, janai kalinin aku. Arugulah olah widras kerina isina, oduni dengan kerina singian isa. Oh kamlau beliner tepuklah, dengan dalang-dalang pear surak ralem alem. Tuhan Engkau mulahi aku, janai kalinin aku. Bersurak ralapa-lapa, ia kerina ilabe-labe di batang. Sabab rayang angkimi doni, iranan kena doni dalu rambang tengah, dengan ngerunggui bangsa-bangsa lu kebenaran. Tuhan Engkau mulahi aku, janai kalinin aku. Haleluya, 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 haleluya. Kekekanlah jana jurgakan, sabab penebusan duang gandawan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan kapraskan, jana ras tendindu,
Ogen ibas Injil si badian hari rikutkan Lukas. Kemunian man bandu oh Tuhan. Lid piga-piga kala mencakapkan karena jilena rumah pertoton si hiasi ahlu batu-batu si mejile dengan berbagai-bagai persembahan si endeskan mandi bata. Nina Yesus krina si idah duenda lid pagi masana maka lanai lid sada batu pe pagi tading ibas inganna kerina pagi iruntuhkan. Nungkun ajar-ajar man Yesus nina, "O guru, dengan kini jadi, jana kai ngepagi tanda-tandana kejadine?" Arjawab Yesus, "Metengetlah gelah olah kam kena tipu, sabab enterem pagi kala ereh ibas gelarku nina, aku kap iya, jana enggon deher waktuna. Tapi olah ikutkan ia. Bagebe olah kam biar adi ibegindu karena perang ras pemberontakan. Kerina si harus jadi, tapi labo berarti maka enggo seh ku kedunganna." Tole nina Yesus, bangsa pagi ngelawan bangsa, kerajaan ngelawan kerajaan. Ija japape terjadi pagi tanah linuren, kelihan ras penakit langket-langket. Litpe pagi kejadian si mehantu ras tanda-tanda sengget ilangit nari. Ope denga jadi sienda kerina, kam pagi itangkap dengan isiksa, kam pagi yendeskan kubas rumah persembahan guna icubai, janah itamakan kubas penjara. Kam pagi ibaba ku lebe-lebe raja ras ku lebe-lebe kalak si erkuasa erkite-kitekan aku. Enda pagi jadi kesempatan man bandu guna meritakan berita semehuli si ibas di batanari maka tetapkanlah ibas ukurndu maka la atemu dele karena kaisiman katankan guna bela dirindu. Aku pagi mereka man bandu Jawa pena ras kepentaran gelah lalit sekala pe imbang-imbang du ngasuk ngelawan entah nimba kai silit ikatakan due. Kam pagi yendeskan orang tuandu, senina-seninandu, kade-kadendu, ras teman-temandu. Piga-piga ibas kam ibunuh pe pagi. Kerina kala rate segat man bandu erkite-kitekan aku. Tapi labo bene selambar bupe ibas takal dunari. Megenggenglah kam sabab alu bage maka kam banci engkelini geluhlu. Kata Tuhan, pujiin man bandu o Kristus. Bapa nande ras turang senina, jelma ernungkun-nungkun eme perkara si biasa, subuh anak-anak bagepe jelma parang kerinana banci nungkun. Apaika karena perkara-perkara si rejin ras baru jelma tentu nungkun. Tapi penungkunan karena sada peruntuhna tah kedungan geluh manusia lama sunah guna ijabab. Endame situasi zaman pendungi si igambarkan bas ogen Injil Lukas wari enda. Guru katawarikin perkara enda berare janah kaikin tandana adisi berat terjadi. Penungkunan katawari raskuga megatikel cinepi brukurenta. Genduari enda enterem jelma si ngelakokan kai-kai alu make gelar Tuhan.
Ia juk kala guna ngelakokan perkara-perkara labujur, alu makeken alasan selaku muridna. Pengalaman pribadinku, ras temanku erdahin, sisada kini teken. Selaku simbaru reh, kuku takala. Meriah kuakap erteman sependahin, ras ngarep banci sepengodak sepengole bas kini teken. Megati ia ngajak aku, berkatku gereja ras. Tah dalan-dalan bagai kape, kesilangi kosna. Reh dekah na kami ras, mulai ituduh kena dia aslina. Gitkal ia lawas setengah berngi, minem-minem, pekeri-kerisen, ras melawan seh kantor. Kencanget teh si kerinana, usaha aku gelah larem baksa ras ia. Tep-tep iyahkan berkat ras minta kutulang. Anem yakapna sombong, tetap ngaakur teman ras iya, tapi la lebihan asangken teman sependahin i kantor. Mengkakal kuakap, sebab Tuhan persingeti aku sope aku ikut mombak. Te aku kesah simbadia si mimpin ras, engkelini aku seh, maka aku landabu kubas perkara-perkara si negatif, rasken banci tetap jaga hubungan ras temane. Persoalan alu jawaban si tangkas ence, ersikap kin kita, ertenang nakin kita adi si eteh, alu tangkas ras karena waris sirep, tah karena ujung kugeluhenta ras doni si ingani kita enda. Isingatkan Yesus guna metenget. Kalak si metenget jelma si ersikap ngadepi kerina kemungkinan. Ialah bu jelma sila metenget ras ngakap diri megegeh. Bapa nande ras turang senina, jelma metenget lalap erbahan penggejapan nareh telapna. Kerina pengkemuit ras sora sincurigakan lalap itu ngeti engkai. Pak sana enggon deher gambaran ujung tahun liturgi si kentisi nari sirayakan bas ekaristi jadi tanda manbanta kerina. Kita kerina sada persada pe ndungi geluh idonienda. Liturgita bas benar bulan November engkau ingatkan perkara alu dua perayaan. Sada wari raya kerina kalak badia ras peduakan peringatan tendi kerina kalak arkini teken. Kuga ras dirinta ngadepi zaman pendungi. Tuhan si masu-masu. Bujur